Kata sadratan wakan nasib. Pakailah dia dalam sangkau kata. Sotra kau ikut kumai. Wasam kampen wiya and nan kau wasam. Kajar sabun mama. Kampen raja kamanayang nan kau wasam. Sangkau itu kerja ada dikitan keliaran dalam. So angka kau bata makan. Kayak mana belam? Kerja dame Mia tupsokan dapat peranan. Kira bukan kamtisa. Kamtisa tu penaya truk robot riau iyo na ipatroan ero ayo mapit. Kailan po kaya sakaw pasang kay kamas. Ni orang lapor kaya tawela. So kung kaya sa wala rin yata silito, mga koras lesi dapat patronan sa paghisin ng kolonya. O baka kiyang rin mania sakaw kaya tandupso troro riyo. Kailangan po kailangan sa kaya. Aray, marabato ko tiyan na sa pag-mission, makahit na aray basa. O so ito mo yung mga aray, ang tawag. Kaya sila kaya ko tiyan aray ko kung masuk ke pakai di ujung. Di mana ada suku. Pero marasok ke pakai rok. Masuk ya tak ya. Dia akan pengkawat. Apa tanggung kena masuk. Pakai rumah dalam kelam orang ko. Weneu. Tuan tu mau ya wier ta. So nala. So ko asuya. Kaso mana ko. Di mau ya ya. Arima pandia. Para sotro ke selepo makoye management kiye ya selepo. Para sotro ke ino ta. Sotro ang kapon ko oi na ta poe kita pata ke rara. Kau ke tu so ka rara selepo. Are berarti ada ini. Mau so yo organization mau so yo. Amat mani baik sama wasa pun pada saat ini. Kamu ituan keberadaan. Hari ini kamu yang ini kamu tiasa. Oh, kamu tiang. Mas cakap ini. Sampai. Malah kau lang ay sampai. Saya kata umur ini. Kamu dapat apa? Orang dapat apa? Are ini sama itu
Kenapa ketua Jokowi kebanggaan kata niara ko iba bersangkal niara berpama. Lima pasal terkait dengan pasal itu Iran Senat Esat Riau amat mainan kemasan lain. Saya kata Riau Conversation tak. Bagi kemainan kap sangat saudara kap katlang mawat. The control ng mawat math church council absolute kamanan. Ito sa teka kitin sudah na patok. Ikan kayo. Amak may nanduto at magkalan micromanage minamanin mo so ay ibang katagan reality. So kapag kamasal ka po. Ipaano tang pagkanan na ilagaw sa ang mangi Gresor Access. So organization exist ang charter of corporation. Araw pa may sinagdari sa pag-release at charter of corporation. By laws, kusan na makasanetik charter of corporation ng Sombar Forest. Kaya sa naman report ng Sombar Riau, Paporos, Waki, Rasadasa. Tama, sangat kita transition yung niya. Reformation o unong sapal ay sa matay katap ng UCCP na Are, karada tarmaka kapo yung tayo. Are katap pa mabuyaw, imang tayo mamortirang. Porque Ratiyarata में reorganization UCC हुआ ये मकारा ता report करते हैं ये पर के वक्त ट्रायल करते हैं करते हैं लोग नन कावल युवाओं सब उठाए सोलना हमारे लिए पसंद पड़े करने आत्मनिर्भर वातावरण नाम रखता है तब के सोम पर वकीलाता मराई आचार कोला इंतला मराई नो Tikri payo kaisang pagtrabahan doy. Amaray no yung tatlo. Kumapang kaisang tikri payo. At marala yung tagasa sa mga at marala yung United States. Way yung mainan ng kaprepo o kuman. At maray no yung tatlo. Maray no yung taton. Nagre payo kaysa mo kapatid. Ay sumira po ko pero lahat. Marado kikila. Aba, last warning. Ayun ta. Makasunod ko isang nagre payo kapatid. Maray no yung taton. May lighthouse. Ano? May lighthouse. Sangkay to. May matangkay. Pero kita kat tu tayo ka na yan. Pag tayo kila maranyo, maranyo, magtayo sa kaban, tayo kumaw, tayo bango. Ay, yung semua tayo kangkiya. Sabon na tayo mumutso. Kailangan pumunta. Sige, dapat matuto. Tayo, may bubura. Tayo purala o atap. Dati motion tayo natap para report ng staff. Ayun. Orang mau ke mana ni? Mau makan hijau, mau berkuita. Riau yung saya natap o Manala. Ay sunod report o tayo. Katla na ni organization matay katla ka. Kailangan ito. Orang mau ke mana ni? Mau makan hijau, ada berapa? Ah, siapa? Jalan kemana? Rio. Jalan mana? Saya ke Manala, kau siapa? Kau bilang. Problema dia, Jarawan niya. harapan niya propose draft proportion bylaws of charter of corporation. Yang mana itu? Ikaw mo sa mga kapatid, mas hindi ko yan. Pakai rumah. Langsung presiden semua, yang mereka ada sanjang.
Dahil minutes siya, minutes siya sa reason niya. Aslang pahin na nariya kami